Батырбек эжеге чакырайындагы өзүнүн жагымдуу ырларын той элер үчүн бир гана сиздердин урматыңыздар үчүн аткарып бермекчи Гүлбара Батырбек эжеми чакырайын. Бир кол чакырыңыздар, урматтайындар мырзалар. Саламатсыздарбы, кутмандуу шоу кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Бүгүнкү өнөкөр кичинекей наристебиздин өмүр узун болсун, өрүшү жайык болсун. Урук тууганы жана ошондой эле ата-энеси кыргыз элин сыймыктанчу Кыргызстандын кыран жигиттерине болсун деп сиздердин урматыңыздарга жана той элеринин урматына Рыспен Токадыровдун айтсаң боло деген чыгармасын таркалап берейин. Кабыл алып туруңуздар. Gülbar Ejekем урмат үшін бір шамдулақ. Рахмат, расылы өнеріңіздер көтерілсін Ежеке, рахмат, бар болыңыз. Әлеби туғандар үшінде жағымды шығармадан кейін би деген қонақтарға рахмат. Дағы бір жамаат сөзге чақырайын, андан кейін екінші антырақ бейсіне чақырайын. Қарыдан Жашнақай Шол Мұхаммед Әлінің жиынтек тойын құттықтап келіп отырған Жашнақай біздің
туугандар жамаатынан жалпы күйеуалдарын чакырайын. Тагыраак айтканда Кутман мырза баштаган күйеуалдары Данияр Темир мырзалар коштогон кийинки жамаатты баарыңыздарды сөзгө чакырайын. Кутман мырза баштаган жамаат келип бериңиздер. Батыраак чакырайын Атыбек мырза. Чын арайым келиңиздер. Мына биздин жакшынакай Атыбек агабыздын күйеуалдары, туугандары Кутман мырза баштаган жамаат келип отурат. Эң чоң жамааттардын бири. Урматтуу айымдар, мырзалар, кош келипсиздер. Биз той ээлерин чакырайын, келиңиздер. Урматтуу тилекстерден болсун. Бир үчөөңүздөр, төртөөңүздөр сүйлөңүздөр, калганыңыздар тилектеш болуп койсоңуздар жарайт. Бир четине улуусунан, солуусунан кимден? Кутман мырзадан баштайсызбы? Агабыздан баштайсыз, келиңиз. Assalamu alaikum, hurmatli qadrli tug'anlar. Assalomu alaikum, hurmatli to'yga. Chetek to'yingiz qutlug' bo'lsin. Hamd yingiz umr uzun bo'lsin. To'yganlar siz ko'p tashqarilar. Assalamu alaikum. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү, ошондой эле бүгүнкү күндүн себепкери Үкөбүз Мухаммед Али, ошондой эле анын ата-энеси акам Атебек, жеңем Чынара. Баарыңыздар куш келипсиздер. Ушулардын жакшы ниет менен өткөрүп аткан жентек тоюна. Ошондой эле бүгүнкү күндүн эң чоң себепкерлери чоң апам Гүлайым, ошондой эле жеңемдин апасы. Ушулар толкундан таман. Не демек, Мухаммед Үкөбүзгө ден соолук, мыкты кыргыздын эрегине жараган балдардан болсун, эң жаман болсун ушу атасындай болсун. Ошондой эле чоң апа, рахмат сиздерге ушу балдарды буюрга жеткирип, ушу бүгүн жакшы күндө көөгөр болтасыздар. Ошондой эле толкундан жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтабыз. Дагы бир сөз бар, жүрөктө каза болбойт да. Ушул күнгө эгер абам кабалды болгондо, ушул күндү көргөндө дагы башкача болмок эле. Тагдыр экен, тагдырдын эмесин адам баласы жеңе албайт экен да. Ошого байланыштуу ден соолук, Мухаммед Алиге үй-бүлөлүк бакыт баарыңызга. Рахмат, сүйлөйсүзбү, калганыңыз кошулабызбы? Эжекелерде бирөөңүздөр сүйлөңүздөр, келиңиз эжеке. Рахмат эжекелер, урматтуу агалар, ыраазычылык. Калганыңыз кошулабызбы? Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Жалпы биздин ушул Атебек агабыздын туугандары эми жакшынакай алтындай сөздөрдөн кийин белектерди, конверттерди, белек печектерди тапшырып тойлорду куттуктаңыздар, чын жүрөктөн андай эстеликке сүрүткөнсүздөр. Андай эстелик үчүн бий болот. Куттуктаңыздар тойлорду. Рахмат сиздерге, ыраазычылык. Мына биздин жаштан болгон Атыбек агабыздын туугандары баары бир четинен куттуктап, кубанычтары койнуп атпай тура туугандар. Андыктан эми жашнакай 2 жаш менен жашнакай биздин атайын Кыргызстандан келген Гүлайым энебизди ортого алып, бир эстеликке жылмайып 32 түштүү жылмай сүрөткө чыгып коюңуздар.
Toyların hürmetine canlıları ödülüklerimiz sizler için Ömtümak mırsatına canlılaşır. Hava olmayımızlar. Asırsan bilip oynanan Ömür kötüyerim oynanan Koşaramda da şarkıran Şarkıdan gün oynanan Osana doydum en tavan Oynadı gül, oynadı gül Bir yer soğuşanda Oynadı gül, oynadı gül Ömrümde kozayladan Ömrümde sarday sayladan Kulağına çağdır ben bugün Ağayın tuz aynalan Osana doydum en tavan Oynadı gül, oynadı gül Bir yer soğuşanda Oynadı gül, oynadı gül Geliniz, hurmatlı Abdrazak Ayış'tan başlayan cemaat деп қой. Мен Ayış'tan болады, Жашнақай біздің жеңелтілер менен келіп отырады. Hurmatlı айымдар, мырзалар, барыңыздар, көңіл бұрыңыздар, тағалардан қалу тілек. Гүлайым еже, сіз келіңіз, мына біздің Жашнақай болған енекеміздің туғандары. Ayış'tan сізден бастайсың, ұлысынан ба? Келіңіз ағамыздан. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойдың қонақтары. Шындай әбже, шындай Жашнақай, Татнақай баланы тұрып көрген кез немереңізге той беріп отырады. Тойлар той болғансын. Ошо тағы екі қызы Татнақай қыздары жүріп, ошо балдарына жақсы балдардан болсын, ошо Атабек Самашығынның балдары болсын. Біз өзі Атабектің таятасының иделердің балдардан боламыз да. Әлеге қатташсаң алысты туғандарым қатташ туған болады дегенде, шу Атабек менен шу Москва жергесінде танышып, қатташ күрөбүз. Қатташпасаң бір туғандарды да қатташпай да. Азарындай шу Атабек саңа чоң разычылық білдірем. Өзім семейім атынан шу аға деп шақырып, қонағы болып кеттіңіздер деп шақырғанына. Молодец, шу бәрдігізді өзгөмдің жерінен екен біз саламалықтен боламыз. Шу бардық өзгөмдіктер бар болыңыздар. Шу тойларды жақсы мероприятияларда шу Москва жергесінде чогулуш отырып жүрө берели. Рахмат. Әбже. Мен şu toydu sizden başlasam, siz toydu bolsun. Atoya kişilere olsun. Şu çayı başı boşturup, şu balamızda bata alıp vereyim degen niyette şu çayı başı boşturup asılar. Şuraya alın olsun. Жақсы кеңеске қосылып, онда бұл жерден қыстыра түсірейін. Қыздыра табылған жігіттерден болсындар. Мен де бұл жерге
siz aman bolunuzlar. Şu yerde oturganlardan bardығы, her biringer düğünüzlerde toy olsun. Şu toylarga gelip turarızda daima. Toy bulansın. Hemen çoğur ayıp etkendey Muhammed Ali'nin üleni toyunda da var bolunuz. Şu toyunuzun başında durup veriniz. Tabii şu ciddi toylar olsun, şu dediğim olmalarga biz bak, onlarga bak dalay, uzun ömür, oturup gelecek, bir sağlık, geleceğe gün bazarımızda, ben damatçılık yapıyorum sonra. Bugün şu Ceytek Köymenimizde tutuktayız. Ceytek Köymenimiz köp-köptөгөн toylarına gireceğiz. Kız uzatı, kızların akşama yaptık, kız uzatı, şundalan ümreli toyunda çıktılar, yaşlı toylarına geldi. Gece Kırgızistan'dan hoş gelipsiz. Daha şu köp toylarımızda da çıkçırarlı yaşlı toylarına. Кол чапыңыздар тағаларға разышылық айтабыз. Тағалар жақсы қалу тілектерді айтты. Урматтуу жакшынакы болгон АТВ-га чынары жеңе. Мен дагы айтып коеюн. Ар бир инсан жакшы ниет менен келди. Мына Мухаммед Алинин үйлөнүү тоюнда жолуга алды. Мухаммед Алинин аркасынан Урматтуу Гүлайым эже сизге эгиз небере берсин. Бир кол чапыңыздар туугандар. Эгиз небере бергенде биринин атын тайлап коюңуздар. Birinin atın çaylak koyunuzlar. Ekosünün ortasına bir çını kaymak koyunuzlar. Kaymaktı talaşı vuruşa verse, ekosünü karmak durup, çoçosuna karmak bayrak koyunuzlar. Kudayım hoşalığını cetkirsin. Biz takalarda bilekleri tapşırganı ruhsat veriyoruz. Adayın estelike sürüp çakırız. Rahman sergi razısılık. Padarkan uluğu konvertin kuruğun bergen Kudayga jagat deyip. Tapşırınızlar, kutuktanızlar, estelike sürüp köçüp kaydınızlar. Rahmat. Tağalar, tayıcılar. Andırsa kaçtı, andan keyin konkurska жеңем алып қаласыз. Esтерикке сүрөткө чыккан дейін. Biz tağalardan bir para alıp kaldık. Bir konkurs. Çınara Cengiz tuğandardan, Ayşe Tayşinlerden, biyiге шықты, жүрегінде canlı var, biyiley turgan ayınlardan, mırzalardan gelinizler. 5 para. Var mı? Biyiley turgan ayınlardan. Amca, bir konkurda çıkarsam özünüz. Geliniz ha? Gel kardeşim. Ne olacak bu türkte? Hurmatlı 1, 2, 3, 4, 5 para. Gelinizler hem paranızdan verin. Hurmatlı ayında hazır. 5 para çıktı. Biz jüride şaylamayız. Sebebi bizde korrupsiya yok. Özünüzler gün olasılar 1, 2, 3 kana orun var. Birinci orundalgan komandaga Атыбек Мырзанын досторунун атынан Авиамоторный деген метродон 2 комнаталык квартира бирок 2 саатка. Кайчта? Ошо жерде квартира өткөн. Жактып өткөн. Азыр биз би конкурсун өткөрөбүз. Параңызды менен бийлейсиздер. Мисалы үчүн Кара Жорго бийсине. Алыңыз. Кара Жорго бийсине бийлейсиз. Бийлеп атып музыка кайсыл жерде өлчүп калат, сиздер токтош жок. Ошол темпте бийлей бересиздер. Түшүнүктүү да? Сайыт досум. Сайыт азыр бир жакшы музыка көрөсүз, өзүңүзгө жаккан репетиция кылайлы. Андан кийин бий башталат. Кайсыл баары начар бийлесе оюндан четтетилет. Биз белек берип четтетебиз. 3 гана орун бар. 1, 2, 3. Биз азыр репетиция кылабыз. Биребиз. Бузубак. Бузубакка колчан колдоп туруңуздар. Assa. Bilingizler, Fatoş'cum. Kimge kvartira gerek olursa bilin. Stop. Ev konkurs başlandı. Azir hem Ayşla.
Ayşta, Şandurak biyiz. Kırgız bi, Kırgız'ın biyisi, birinci bi. Konkurs başlandı. Getirin. Kaysı para, kaysı jaktan çıkan bolsa, kol çalıp oldu, orduqlardan turup kıykırıp dursanızlar bulun. Upay yazlar. Getirin birinci bi, Kırgız bi. Maestro. Ha, bu sıvırat. İyi bilengizler. Merhaba. Siz Anşanski polka biliyorsunuz mu? Bilin. Karaca koşunda biliyorsunuz jaktan. Mıdağına karamazlar. Stop. Qaysi parani getiriyoruz? Mıhtı biliyorlar. Giyinki bir. Sizler için büt deneleri kıyımlatkan bir tanets jvöta. Canayım? Yetti. Açtı? Bayke he? Can başladı he? Başladı. Ya bu kaçtı ha? Ha? Neyse he? Hoppa. Mustu bırak ne oldu? Ağrı adamlarla yaraşmayın kurbi. Ulan sensin he? Can başladı he? Hop. İyi. Aslan. Hop. Hey. Hop. İyi. Biniz. Stop. Biniz ha. Binenizler. Binenizler. Koyandı kamış yigitnamız dedi. Açtan ne oldu? Çengem hareket kaldı. Stop. Rahmat. Şu ayıştan parasını getiremiyorum. Az kalsın жақсы kaptı. Çengemden pürüz sizlerge. Rahmat. Ruhsat. 4 para kaldı. Azma jıl olasыздар бер жара. Кичинесиндер жыл olasыздар. Rahmat. Stop şunu. Biliriz. Sizler uçup kettingizler mümkün hazır. Kettik ana maestro. Üçüncü bir. Kusu bırak. Şumkent'in kızları Dinleyiz bak ya. Hop. Kırda. Hop. Kusu bırak. Hop. Gitti. Az yok bitti ha. Aslan. Buna babanı birisi Şimkent'iniz orada bilemeydi lan buna. Stop Rahmat. Sizler para öğrestiniz ha? Rahmat. Kol çarpımızda. 3 para. Pol final. Giyinki müzika. Stop şunu getirmizde. Bileyen adamdı bilekken Özbekistan'a sayakat. Özbekçe. Aylanağız, davrenge çöz. Gettik anda bayastır. Bu sıfırat. Bak. Why not? Bu sıfırata точно kvartira gireyim ki çekemem çolukçu ne? Kamera tartta da ayıp koyayım. Hop yine lan doktor kaldınız mı? Ne oldu? Stop ne oldu? Belki bol durdu da oldu. Geçen? Mestanız bir yakta sizdeki. 3 paradan kaysınızın getiriyoruz? Üçünden mıhta daha bir müzik görürüz. Keyinki müzika sizler için rock and roll degan müzika bileylikçi. Qanday sonda? Mirzalar özgöçö bileydi şu müzika. Keyinki müzika Lizginka men keyin tinglaymiz. Final. Ketdi. Ha? Bu subrat ne oldu?
Busu bırak. Siz onu ecem kara bilesen ben kara biliyorum. Hoppa. Tıkılday. Stop. Rahmat. Азыр эми 3 орунга жаштакай болгон биздин Атабек мырзанын достору демөөрчүлүк болуп берди, акчалай белек. Биз 3-чү орунду кетиребиз, сиздерди кетиребиз эми. 3-чү орун. Мына эже, акчалай белек. Халтура Москвада сөз бар экен ошондой. Кол чаап коңуздар 3-чү орун. Финал. Мыналар алыш керек эмес, бизде коррупция жок, Кутман мырза. Атабек мырза тойдун башында айткан, коррупция кылбай элдин кол чабасын аныкта деген. Bir yerde 2 komnatalı kvartira gitti adası. Final, Lizginka. 2 para. Gittik anda. İyi. Hop. Oh, bu su var. İyi. Aslan. Ortamımızda çınar çınar. Hoppa! Hoppa! Şpagat olursanızlar olur, iyi. Şpagat olursanızlar olur. Sakatsanızlar olur, ha? Hop! Hasan! Ha, bu sıfır, ne çarşalı sıfır? Hop! Belki. Stop. Ha? Oho, yaman gerek ama değil. Yakaladık. Siz mi yakaladık amca? Azire bir İndiyski koyup vereyim de. Ha? Hep terler çıktı ama ki İndiyski koyup vereyim ha? Olur ha? İndiyski mırza Sayit. İndiyski mevcut. Niye? Kvartiralı soğumaydı ismi. Çekti İndiyski. Otodo. Bana sana ha? Hadi can başladı ha? Otodo. Düğmeden çünkü balık bol diye etrafımız. Mustafa? Hem kızıkçarına geldi. Emi Rita'nı şaşılık yapıp geçiş gerek de bayken. Hiç karan işiniz yok değil mi? Stop. O çarpmazlar şunu 2 paraga. Жүріңіздер hemen. Жүріңіздер. Kusu bırak. Hurmat ayınlar mırzalar, rahmat. Men 2 paranın atını aytam. Kim көп kol çapkan olsa 1-ci orundu. Атабек мырзанын досторунун атынан акчалай белек. Жана ушул эле Атабек мырзанын юбилейсинин атынан дагы кошумча белек бар. Мен эң мыкты бийлеген жаштакай биздин 1-ci пара. Бусу браттын командасына кол чапкаңыздар достору. Экинчи пара биздин жаштакай болгон биздин агабыз менен эжебизге кол чапкаңыздар. Sizdeki toşnaya kol çarpmamızdan. Biro biz kvartira zayın kol kalktır. Oşanlıktan akçasını verip koyacak olur mu? Biz 1-ci orundu Jaştay kolum. Atınız kim bakın? Tedirmeye kalan komandasında 1-ci orundayız. Kol çarpmamızdan. Ne Ece böyle ne Ece? Alemi buna belek sizde olsun. Az ketpey turumuzlar. Buna ağa ötü hareket kıldınız siz. Bugün bir programı arıqtadınız siz. Kol çarpmazlar priz. Busu Burat'ta da priz veririz. Busu Burat. Buna Jaştакай белекте Атабек досумуздун юбилейсинин атынан кабыл алып коебуз. Анча-мынча өсүп кеткенде чачтарды алдырып турасыз. Приз кол чарпыңыздар. Эми Бурат түгөндөн белек. Ümit kılıp duruyoruz mu? Barıyoruz değil mi? Kolçağımdan direkt paraga. Rahmat, rahatsızlık. Emin mındağlayla biz 3-cü konkurstu Arkan tartış konkursu. Bizge bir mırzalardan gerek. 10 mırza. 5'ten 5'ten. Arkan tartış konkursu. Gelinizler. Dostlar.
Dostlar. Kollektiv. Sağın. Busu. Gelingizler, mırzalar. Klastaşlar бұл жаққа. Dostlar. Gelingizler. Sağımıza geliniz. Asında alasınlar. 5'ten 5'ten ha. Kurban. Arkamda alıp gelingizler. Атырақ. Бері туғандар. Андықтан бүгін Жашнақай бізден Мұхаммед енеміздің Жашнақай жеңкек тойында арқан тарту конкурсы. Атыбек ағамыздың коллективі 6-дан 5-тен екен да. Бар ма дағы? 6-дан. Өткір болсаңыздар да болады. Қалмап тұр, ма? Келіңіздер. Атыбек мырза, той басшысы шу жерде өзіңіз тұрасаңыздар, өзіңіз қалыстар толыңыз. Çakılman kaç tane? 3 жолы тартпырабыз. 3 жолы қылайын. Біресі Жашнақ olған Атыбек мырзаның туғаны Жашнақ olған бізден Құрбан мырзаның атынан белек бар. Ал эми барыңыздар құр кетірмейсіз, той иелерінің атынан Жашнаққа белектеріңіз бар. Азырында қаламыз. Даярдыңыздар. Урматтуу коллектив, урматтуу достор, 3 жолы тартабыз. 3 жолы тартабыз. Биринчи менен чечилип кылбай, 3 жолы тартабыз. Sürüktü da. Şimdi kardeşlerimizler. 1. Erkanaz. 2. 3. Stop. Sizler restoran deyin çok ketkideysizler. Salmak көп болып қалды. Sizler kaç olыңыздар? 6 olыңыздар. Kupasız koşun. Aslında var. 3 жол tartacağız. Атыбек мырза. Болды. Тартпай тұрыңыздар. Барыңыздар көріңіздер мынаңдар. Az 3 теңге тартасыз. Сіздер 3 теңге. Мен 3 теңге тартамыз. 1. Erkanaz. 2. 3. Oşo de, 9 болып кетті, бұлар әттіш. Тура айттыңыздар, ташаң береш, 9 болып кетті, маған десек. Ака, бір қойайын сен. Аздан бір жол, а? Ебі қошылмай жоқ. Азыр қошылмай жоқ бұлар, ә? Қошылын замен, а? Замен, азырында аласыз. Дағы бір. Üçüncü, çek üçü şart. Gelіңіздер. Тоқтаңыздар. 2, 4, 6. Biz daha toplamayı. Жоқ, мына қанша толдыңыз? 2, 4, 6, 7. Бір аны қосып қойдыңдар. Басқа ашықшаға қосылса есептелмейді. 1. Қармаңыздар. Бір аны қосылды бар, ха? 1. Жоқ, 1. 2. 3. Kurban, rahmat. Ne oldu? Tam verdin mi? Taşa geçtim ha. Barınızlar, gitmeyizler. Konkurslarda barınızlar, gitmeyizler. Bir ötünüzler, gelinizler. Rum Kırgız'ın ulutluk oyunu, arkan tartmay oyunu oldu. Barınızlar, gelinizler. Konkursuna çıkınlar. Barınızlar, gelinizler. Arkan tartmay oyunu oldu. Biz şu жалпы dostlarına, mırzalarga, Kırgız'ın patriot mırzalarına bir kol çağırıp konularca barınızlar birgelikte tuğanlar. Şamdura bir kıyımlarım. Sizlerге күчүңүздөргө күч кошулсун, демиңиздерге дем кошулсун деп туруп, Жашнакай Кутман мырзанын Жашнакай белегин карабыз. 2 командага тең Жашнакай белектерди беребиз. Биринчи орунда алган команда барыңыздар бөлүшүп коесуздар. Биринчи орун достор. Биринчи орун сиздерге Кутман мырзанын юбилейсин атынан $1000. Кол чайып коесуздар. Приз. Экинчи орун коллектив. Мына турат. Экинчи орун коллектив жамаатка $500. Кол чайып коесуздар. Кетпей турасыз. Эстериңиздерге өтүңүздөр, мен Жашнакай
той элердин атынан кереги гана. Мен ушул Жакшынакай Атабектин үйлөс атынан биринчи орун алган команданы сиздерге өрүп коем. Ал эми экинчи орун алган командага коллектив жамаатына өрүп коем. Эми эстеликке сүрөттөргө түштүрүп кайтсаңыздар болот. Рахмат сиздерге. Улан, Нурлан, Улукман жалпы коллектив жамаатын чакырайын. Бусу брат, барыңыздар келиңиздер. Жалпы коллектив жамаатыны жегелер башына колгон Сагын мырза, Босурмагул жалпы биздин ушул коллектив жамаатыны тойханабыздын төрүнө чакырдык. Урматтуу той элер, Атабек мырза, Чынар айым келсеңиздер. Биз каалоо тилектерди коллектив жамааттын достордон, жеңелерден чогуу алгандан кийин Жакшынакай биздин белектерди коллектив жамааты тапшырат. Куш келипсиздер, тойлор кут болсун. Бир четинен сөздүн кезексиздер болсун. Ассаламу алейкум, бүгүн кеченин көйлөрү. Ушул даражага досум менен Айшинем жеткирген, ушул даражага жеткирген биринчиден эки Айшинеме чоң ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтам. Ушу аяшуумдагы силерди сыйлаган, кыргыз элин сыйлаган жакшы кыргыздын кыран жигиттеринен болсун. Ошо сиздерге да чоң рахмат, алтындай убактыңыздар бөлүп келип, ушу Атабек менен Аяшымдын кубанычын баарын тең бөлүшүп отурганга не деген ой максаттар болсо, ошо максаттарга жетти. Ол чак болуңуздар, улантабыз, келиңиздер. Атабек, Чынара, силерден тапкан Мухаммадали уулуңар ден соолугу чың болсун, өмүр узун болсун. Силерди тапкан ата-энеңерге рахмат. Ушу келген конокторго да рахмат айтабыз. Ар дайым ушул шаарга ийгилик болсун, тынч болгула, ойлоп жүргүлө. Досум, Аяш, ушул жыйынтык болсун. Биз ушул силерге сыйынтан, биз сыйынтан, силер сыйынтан жигиттерден болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Досым, Чынара, Аяш, силерге биринчиден чоң рахмат. Каалап кетелим. Шекен арыстын ден соолук, денесине ураттаган, сыйлаган балдардан болсун. Биринчи очередь Кыргызстандын эң алдыңкы жигиттеринен болуп чыгыш. Ошону мен катуу айтам. Досым Аяш, силерди ошо тоомор менен куттуктайм. Силерге ошо Айш уулум Мухаммадалин өмүр берсин. Силер күйүндүү жигиттерден болсун, сыймастыңдар. Ошо ар дайым ушундай тойлор боло берсин досум. Ошентип конокторго барууңарга да ийгилик. Бүгүнкү бүт баары айтылган каалоо тилектерге кошулам. Айтылар сөз деле калбады окшойт. Кудайым ушу Аяшымдын келечегин тең кылсын. Экинөө да Аллахым бактылуу кылсын. Экинесине мээримдүү, күйүндүү жигиттерден кылсын. Жыйынтыктайсың келиңиз. Атабек ушу кичинекей өмүр узун болсун. Ушундай даражага силерди жеткирген ата-энеңер тынч болсун, өмүрлөрү узун, ден соолугу чың. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Тойлоруңуздар тойлор болсун. Жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Рахмат, ыраазычылык айтабыз, эми калганыбыз кошулабыз. Жакшынакай каалоо тилектер кабыл болсун, эми белектерди, конверттерди тапшырып куттуктап, той элер менен эстеликке сүрөткө чыгып кайтабыз. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык. Силерге багышталган дастархан, баталарды бергиле, баталарды бергиле. Ыргак билет тартып билмей тынышты. Сөкүлүптүн байычы тынышты. Отуралы досторантын Аяштар. Эстеликке сүрөткө чыгыңыздар.
Жакшынакай өзүнүн келген меймандарга жүрөктөн чыккан сөздөрү бар. Андан кийин Атыбек мырзанын бир туугандары, классташ достор даярдап турасыздар. Биз той башчысы Атыбек мырзаны микрофонго чакырайын. Баарыңыздар тынчтык сактап, ордуктардан орун алып, биз жака көңүлүңүздөрдү буруңуздар, урматтуу меймандар. Келиңиз Атыбек мырза. Баарыңыздар орун алыңыздар, урматтуу айымдар, мырзалар. Биз Жакшынакай атайын Кыргызстандан келген Жакшынакай апакесине, Жакшынакай келген меймандарга өзүнүн Атыбек мырзанын эң оригиналдуу өзүнүн Жакшынакай сөздөрү бар, урматтуу меймандар. Баарыңыздар көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Биз жака көңүлүңүздөрдү баарыңыздар буруңуздар, урматтуу айымдар, мырзалар. Келиңиз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы коноктор, бүгүнкү мен айта турган сөз бирек берүү бир эле адамдарга, эки адамдарга да таандык. Ошондуктан сүйлөгөнгө уруксат этип коюңуздар. Ушул мени ушул даражага жеткизип, мен тууралуу кайгыга батып, өмүр бою менин аркаман балам деп келаткан апама чоң ыраазычылык билдирем. Эч качан оорубаңыз, баскынча. Эч качан оорубаңыз. Дүйнөдө эң жарык, эң күчтүү, эң кымбат мен бул апам. Апа, сизди биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Эч качан бул дүйнөдө оорубайсыз. Биздин пешенебизде дайыма бир болуп, биздин пешенебизде бар болуп жүрүңүздөр. Денсаулык, uzun ömür, ушул биздин белегибиз болуп жүрөбүз. Жакшынакай болгон биздин Атыбек мырза, Жакшынакай болгон Чынар айым өз ата эне Жакшынакай жүрөктөн чыккан сөздөрүн билдирип, Жакшынакай гүлдестелерин тапшырды. Урматтуу айымдар, мырзалар, биз тоюбузду улантабыз. Ал эми мен бул жакка чакырайын, жалпы Атыбек мырзанын бир туугандарын чакырайын. Туугандар, баарыңыздар сөзгө келиңиздер. Бир туугандар жамаатыңыздар менен тойханабыздын төрүнө чакырайын. Атыбек мырзанын бир туугандары. Келиңиздер, кабыл тилек сиздерге болсун. Келиңиздер. Урматтуу биздин Жакшынакайдын гүлайымы келиңиз. Мына уулдар, кыздар, жалпы бир туугандар тойханабыздын төрүнө чыгып келди. Бир туугандар, куш келипсиздер. Тойлор маарик болсун. Эң кубанычтуу кече бүгүн сиздердики. Биз бир четине калуу тилек баштайбыз. Кимден баштайбыз? Облусунан аксакалдардан баштайбызбы же эжекебизден баштайбызбы? Эң жакшы нерсе да. Кубанычка батып, колдун алсаң керек. Ушундай бир жакшы нерсе. Мындай даражага анча мынчадан чын айтса, Москвага ата-энесин чыгарып кыйын. Жана белгилеп. Бактылуу болот. Ушунчалык ата-энеңизге апасыга денсаулык, силерге дайыма ушу болашагыңыздын алдында жыйнап жүрөбүз. Рахмат экен.
керектүү жакшы жигит болбосун. Урматтуу бүгүнкү коноктор, Укамдын тоюна куш келипсиздер. Ушул эмнедей келген Укам биринчиден бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечегиңер кең болсун. Ушу силердин тапкан балдарыңар бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Кыргыз элине кереги жараган кыздардан, уулдардан болсун. Ушул Мухаммед Укамдын тентек тою кут болсун, өмүр узун болсун. Алдыңкы жигиттерден болсун. Апа, сизге дагы чоң рахмат. Ушул бизди төрөп өстүрүп, ушул даражага жеткирип койгонуңуз үчүн сизге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Дайым биздин жакшы күндөрүбүзгө күнөөкөр болуп жүрө бериңиз. Эч убакта биздин жамандыгыбызды көрбөңүз. Сизге узун өмүр каалайбыз. Атбек мырзанын бир тууган эже жакшы кабыл тилектерди айтты, улантабыз бир четинен. Çınara Cem'e бүгүнкү тентек тоюңуздар кут болсун. Биринчиден ден соолук, узун өмүр болсун. Мухаммеддин тилеген максаттары чоңоюп тойлоруна жүрө элек. Баарыңыздарга ишиңизге ээлик. Дүйнөдө бар жашап Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Биринчиден ушул балдарды тапкан акам Атабек, эң Чынара, сиздер бактылуу болуңуздар. Мухаммед айы эч качан жамандык көрбөсүн. Ушул эки эжесине жөлөк болуп, тирек болуп жүрсүн. Кыргыздын алдыңкы кыран жигиттеринен болсун. Эң жаманы ушу атасындай болсун. Дагы бир жолу бактылуу болуңуздар. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Ушул айткан жакшы тилектердин баарына кошулам. Мухаммед аны силерди сыйлаган эли журтуна кызмат кылган чоң жигиттерден болсун. Өзүңөрдүн өмүрүңөр узун болсун. Бактылуу болуңуздар. Рахмат, бир туугандар, күйөөдөр, жезделер, ушулай айтабыз. Сиздерге дагы ушундай тойлор насип кылган болсун. Эми жакшынакай белектер тапшырып, бир туугандар менен, энекебиз менен эстеликке сүрөткө чыгыңыздар. Жылмаябыз, андан кийин орун алып турабыз. Классташтардан албетте сиздер үчүн бий коюп беребиз. Келиңиздер, эстеликке сүрөткө. Жакшынакай биздин фотограф чакырайлы дагы. Бир туугандар эстеликке сүрөткө чыгабыз. Туугандар, бар болуңуздар, ыраазычылык. Урмат айгар мырзалар, келиңиздер, биз жыйын куттоочусуз Жалп Атабек мырзанын достору. Алдыңыздарга Кыргыз улуттук тойканабыздын той элеринин атынан шагалдын чоңу таш болот, тамактын улугу аш болот дейт. Аш тагылуда дустакан эт тартылат туугандар, тамагыңыз татуу болсун дейбиз дагы. Биз жыйын куттоочусуз Атабек мырзанын достору Жолдар мырза баштаган жамаат, классташтар, келип бериңиздер, баарыңыздар. 100 сом болуу чейин 100 досум болсун дейт. Атабек мырзанын достору, аяштары, бүгүнкү тойдогу эң кадырлуу инсандар туугандар. Достор, куш келипсиздер. Тойлор марек болсун, аяш болдун. Биз бир четинен калуу тилек беребиз. Кимден баштайбыз сөздү? Келиңиздер. Бир четинен, Эми эмне дейбиз? Кош келипсиздер. Ушу бизге чейин айтылган улуулардын, кичүүлөрдүн жакшы тилектерине кошулабыз. Эмне дейбиз энди? Атабек досум менен Чынар аяшымды тапкан аяш энемдерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болушун. Ушу Атабек досум менен Чынар аяшым тапкан эки кыз бир уул өмүрлүү болсун. Мухаммед Али биз сыймыктанган инсандардан болсун. Кыргызстандын кыран инсандардан болсун. Дагы деле Мухаммед Алинин аркасынан дагы уулдар келе берсин, кыздар келе берсин. Эмки тойдо, сүннөт тойдо отурайлы. Ушинтип бири-бирибизге жакшы каалоо тилектерди айтышып,
кийинки тойдо Мухаммед Алинин тоюнда, үлпөт тоюнда отуруп жүрө берели. Ошо чоң рахмат. Sizler bugün konukları ne deyiz? Mağazayız, menden geyip aytılan sözleri, aytılan sözleri bağrına koşulam. Şu sizler aytkan ata tilekler doğru kabul olsun. Şu dostum bugün günün sebepleri Ayaşulum Muhammed Ali'nin ömrünün uzun денсаулығы чын болсын, екі дүйні бақтылылықты берсін Құдайым. Ардайым ұшы ата-енесін сыйлаған, елі жұртын сыйлаған, осындың ұрық туғандардың басынылы қылбаған, намысты қыран шағын жігіттерден болсын. Құда қаласа сіздерге де барыңыздарға денсаулық. Ұшы не ниетпенен келсеңіздер, ошо ниетіңіздер қабыл болсын. Бақтылы болыңыздар. Genizler ulantağız. Üçüncüden Gögör, Dostum Atı, Ayaşın Çınara, şu Muhammed'in ömrü uzun olsun, altına zatlı Caraşkan, Meymandı ballardan olsun. Sevgili büyümdü, Şahiştanlarına çıkıp uçurashib yaxshi mehmon ballardan bo'lsin. Densoq yeklar tusha to'yida yo'l o'ynadi. Shuna yaxshiliklarda yuraverlar do'st. Söyleyiz mi? Daha birinizde çift bakmazlar. Birinizde çift bakmazlar. Var mı? Geliniz. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү тойдун күнөөкөрү уулубуз Мухаммед Алинин жентек тою кут болсун. Ушун тапкан Аяшым Атебек, Чынара ушу балдарыңарга башеге болуп, бактылуу өмүр сүргүлө, ар дайым ойлогон койгон максатыңарга жеткиле, ар дайым ушинтип актан тыргын жайып, элин баталып жүрүңүздөр. Ар дайым ойноп күлүп, ушу тапкан балдарыңарга башеге болуп, не тілесеңиздер жетип жүрүңүздөр. Рахмат, разышылық жиынтықтай Жашнақова Атебек ағасының bir классташы апан өжесі жиынтықтайды. Келіңіз. Стойда отырғандардың бірінші классташы менен екіншіден ошо эменин Нуру Мехамедовичтин тою кут болсун дешти. Итти деме. Жентек той кут болсун, отурсаңыздар бактылуу болуңар. Не тілесеңер тілеңиз жеткиле, мындай каташ тойлордон да көп жүрүңүздөр. Рахмат, разышылық айтабыз. Рахмат сіздерге. Барып сөйлей тұрғандар? Рахмат, разышылық. Мына туғандар Жашнақова Атебек ағасының классташтары, классташ қызы, аяштары жақсы қалу тілектер айтты. Айтылған қалу тілектер қабыл болсын. Сөйлештер? Келіңіздерші. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү баарыбыздын башыбызды бириктирип бул жерде Аташка, Чынарка, экөөңүздөр бактылуу болуңуздар, тилеген тилегиңизге жетиңиздер. Бизди биринчи сиздерди бул дүйнөгө алып келген Аяш энелерибиз бар болсун, денсаулыктары бекем болсун, өмүрлөрү узун болсун. Мына эки жожо кичинекей кыз менен бүгүн Мухаммед Алинин өмүрү узун болуп, денсаулыктары бекем болуп, бактылуу балалык сүрүп, ошолор маңдайына аман болуңар. Тілеген тілегіңіздерге жетіп, қанша қалау тілектер, жақсы сөздер айтылды, бардығы құт болсын бүгін, құт қылсын, Құдай Таала. Бақтылуыңыздар, да бір сәлем. Рахмат, расылық жақсы қалау тілектер ол дейбі, құттықтаңыздар жарайды. Классташтар, аяштар құттықта беректер тапшырып, естерікке сүрөткө өтчүңүздөр, анда естер үчүн аш тартылып қалды, ашқа отырыңыздар. Рахмат, музыка қоштайды сіздерге, расылық.
Классташтар құттықтаймыз. Андан кейін естелікке жылмаяу сүріп көшөз андайда орын алып тұрасыз елордықтардан. Тапқан ең таланттуу иним жандуу менен сиздерди эски ырларды эске салат. Менин Касыр Шерматов деген укамды чакырайын дагы эски ырлардан сиздер үчүн эсиңиздерге салып өтсүн. Жандуу менен бүгүн ушул Мухаммед Алинин жээнтек той менен куттуктап келип отурат. Uçkan gezdi Asmanda bürküt şamşı Uçkan gezdi Saraylar sevseken Akayımlar Savaşıp sağınçımdı Ошол аш кабак чапты деген оюнубуз бар, кыска нуска.
Biz 3 mırzаны чакырабыз, калуучулардан үчөөңүздөр келиңиздер. Кыска нуска конкурс өткөрөбүз, жашнакай белегибизди карабыз. Биринчи орун алган конкурстан кандайыңыздар үчүн жашнакай би жаным сатандай бата кылабыз тугандар. Келиңиздер, 3 мырза келиңиздер. Калуучулардан 3 мырза келди. Атыбек мырза келиңиз. Жашнакай азыр биздин 3 мырзабыз кыска нуска конкурс ойнойт тугандар. Андан кийин жашнакай. Келиңиз, Атыбек мырза келиңиз. Урматтуңуз бар кыска нуска. Биз азыр оюндун шарты менен түшүндүрөбүз. Андан кийин конкурсту баштайбыз, урматтуу айымдар, мырзалар. Андан кийин сиздер үчүн жашнакай би андай бата кылабыз. Келиңиз, Атыбек мырза, жашнакай биздин шариктерди алып келиңиздер. 3 шаригибиз кай жакта? 3 шарикти алып келиңиздер. Üç mırza oynayacağız tuğanlar. Ekranda çavasları. Kendinizler birimizdör, gözümüzdör, birimizdör kanınızlar. Kırpamızı. Al geliniz ikincisini. Kelgen qo'roqlar qo'l chaqib qolib turasizlar. Bir, iki, üç. Çuğurtasın dövdünüz, nasıl size? Stop, ikinci mırza. Görünmeyi alın. 1, 2, 3. Başladık. Akırınla çalıp koyunuz ha. O taraftan çıktı olan olur. Aytın var. Rahmat. Hazır. Rahmat. Bir çapsanızlar buna da asır hatasır. Üçüncü mırza, Kutba mırza, jetiktayız. Çok paftır buluyor. Birden ne? Kutba mırza oramız. Maestro olup durat. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Kutban başladık. Bolsa yapmazlar Kutman'a. Kutman bu iki jigitke karaganda tegizdi tuğanlar. Bir bolsa yapmazlar Kutman mırzaga жашнакай белеги карып коебуз. Той элердин атынан, Атыбек мырзанын билесин атынан Кутман мырза, жашнакай бул белек сизге болсун. Bir gol çarpmazlar tuğanlar, ошол жашнакай биздин Кутман мырза. Toydun başынан beri kızmat kылып атат. Бул белек сизге болсун. Рас жылга айтабыз, бар болуңуз.
Бай болыңыз, деді ошондай жакшынакай тойлорду кылыңыздар. Биздин Чынар эжебиздин апакеси Атыбек мырзанын кайненеси. Кайсы стол отурасыз эжеке? Келиңиз эжеке, бул жакка отуруп коюңуз. Баш эже келиңиз. Жакшынакай белекти Атыбек мырза. Келиңиз Атыбек мырза. Жакшынакай мына той элердин атынан эже келиңиз. Кудагы эжебизге Жакшынакай атаган белегибиз бар эле. Ушул Атыбек Геолаңыздын үй-бүлөсүнүн атынан ушул белекти Геолаңыз өзү тапшырып койсун. Неберенин тоюнда сизге белек болсун. Бир кол чаап коюңуз туугандар. Шаңдура кол чаап койсоңуздар жарайт, урматтуу айдар мырзалар. Атыбек агабыздын тагасы Абдыразак Айштамдын уулуна Жакшынакай белекти карып коебуз. Той башталгандан бери ушул КамАЗ, ушул машинанын форматы. Бир кол чаап коюңуздар туугандар, тагасынын уулуна белек туугандар. Урматтуу айдар мырзалар, келиңиздер, барыңыздар, орун алыңыздар, барыңыздар, отуруп орун алыңыздар. Биз 3 жамаатка микрофон узатып андайын Жакшынакай отырган дасторкон бата кылабыз, андайын калоочулар бийлейин. Бул жака эми Жакшынакай Гүлмир эжебиз баштаган Улан мырза, Айсулуу Токтобек агалар коштогон ата-талай инсандарды сөзгө чакырайын, жакшылыктын эрте кечи жок дейт. Биз ата-талай инсандарды калуу тилекке чакырайын. Жакшы калуу тилектери менен Жакшынакай белектери менен келип отурат. Биз Гүлмир, Айсулуу, Улан Токтобек агалар баштаган жамаат сөзгө чакырайын. Келиңиздер, калуу тилектер сиздерден болсун. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Атабек келин ошо уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп ушул Кудай берген ушул силерди сыйлаган жакшы жигиттерден болсун. Булардын ары жагы аркасынан уулуктар көрө берсин да. Ушул эки жакты сыйлаган, силерди сыйлаган, бир туугандан сыйлаган кыргыздын чыган жигиттеринен болсун. Силердин пешенеңерге, силердин төрөңөрдүн көркү болушу айышынан болсун. Ассаламу алейкум коноктор. Кыргызстандан келген Айшыныбыз куш келипсиз Москвага. Атыбек тойлансын. Оюнлардын өмүрүн берсин. Силерди сыйлаган жигиттерден болсун. Жүрөгүн ардайым ыйман болуп, элине кызмат кылган жигиттерден болсун. Ардайым ушундай жакшы көрүнөт. Сыймылыктар, саламаттык. Келиңиз, мактаңыз эже. Атыбек ушунча элге чакырып той бердасың. Ушул элдин батасы дейсиң, Кудайым ушул өгөрүп, агарып жүрөр, пешенеңерде Кудай эже болсун ар дайым. Силер сыймыктанган бактылуу жаштарга болгула. Ар дайым ушу жакшы күндөрдө эле жолугой дейли, талашканыңыз сый болсун. Баарыңарга жакшылыктар тилейм. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Силерге да той элердин атынан ыраазычылык. Той элерин куттуктап, сиздер дагы кем калбай эстеликке сүрөткө чыкпаңыздар, музыка коштойт. Рахмат сиздерге, ыраазычылык. Келиңиз, жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум. Жалпы ушу тойго келген жалпы коноктор, ушул Жезден менен Абжанын тоюна куш келипсиздер. Баарыбыздын башыбызды бириктирип отурган уулу Мухаммеддин өмүрү узун, ден соолугу чың, Кыргыздын алдыңкы жигиттеринен болуп чыгыйсың. Ошону менен бирге ушул той ак тойго келип, күндө ким кандай жакшы тилек, жакшы ойлорду айткан болсоң, ошол адресине жеткен болсун туугандар. Баары жагыңыздарга чоң рахмат, ушул тоюңуздар той болсун. Рахмат, ыраазычылык, куттуктайбыз. Урматтуу агалар, эжелер, айтканыңыздар кабыл кылган болсун. Кичинекей наристебизге белектер тапшырып, куттуктап эстеликке сүрөткө чыгып айтыңыздар. Рахмат сиздерге. Келиңиздер, урматтуу агалар, эжелер. Куттуктаңыздар, эстеликке сүрөткө чыгыңыздар. Атыбек мырза, Чынар айым келиңиздер.
sizler kurmanda sıylagan Halilek Akesi uşunları Çınay Eciklerimizin adına Ağla almamıza şaptıra dileyiz. Келіңіздер ордоздан açılış жоқ. Музыкалық білек өздер батасылыған алтындай болған Атабек әкеміздің бүгінгі жентек доймені жүректен құттықтаймыз. Ардайым бар болсын, енебіз Мұхаммед Әлінің өмірі ұзын болсын. Дайыма қырғызеріне пайдасы тиген инсанlardan болып шықсын дейді. Иінелері Құтманбек ұшындайлы Талай Айбек мырзалардың атына. Қалаларыңыздар сұлыр бойынша Атабек мырзаның мұрматына гүл десе болсын. Thank you.
музыкалык беребизде бүгүн кеченин Отырған дастарханға бата кылабыз тугандар. Андан кейін барыбыз үйлерге тарқайбыз. Біз азыр кайрадан Жакшынакай Мухаммед Алинин той башчылары, ел башчылары, атасы Атабек мырзаны, Чынар айымды, Жанышылбек чоң энеси Гүлайым энекебиз, тайенеси Буайша энекелерди чакырайын. Той башчылары, ел башчылары келген меймандарга ыраазычылык сөз билдирсен, андан кейін биздин Жакшынакай чоң энебиз, тайенебиз жакшы бир небересине бата берсин. Келиңиздер, урматтуу тайене чоң эне Атабек мырза, Чынар айым, келиңиздер. Мырзалар, барыңыздар орындықтардан орын алып, біз жаққа көңіліңіздерді бұрыңыздар. Мына сіздерге ақ дастархан жайып отырған, азыр бөтен елде, бөтен жерде жүрөбүз. Москва шаарында, Кыргыз улуттук тойханасында ушунча кишинин башын бириктирип, сіздерден бата алып берейин деп жайып дастархан жайды тугандар. Азыркы заманда эки кишинин башын бириктирип чай бериш да кыйын. Жалпы туугандарыны, жакын саналаштарыны, досторуну, кайын журтуну, жалпы дегеле меймандарды чогултуп, кыргыз бир туугандарды чогултуп, Жакшынакай уулу атына саты жарышкан Мухаммед Алиге сиздерден жакшы бата алып берейин деп дастархан жайды. Ар бир нерсенин башы болот, аягы болот дейт. Сиздерге ыраазычылык сөз айтыш үчүн той башчысы, эл башчысы Мухаммед Алинин атасы Атабек мырзага микрофонду uzatайын, ыраазычылык сөз билдирсин сиздерге. Келиңиз ага. Салам алейкум, дагы бир жолу урматтуу бүгүнкү биздин коноктор. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алыстан келип, чоң башыңыздарды кичине кылып, бизге көңүл буруп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде биз жаштык кылып биринчи жолу өткөзгөн адам катары кемчиликтер болсо, кечирим сурайбыз. Барыңыздар, бар болуңуздар, ар бир үй бүлөгө ушундай тойду Аллахым насип еткен болсын. Барыңыздардың тойыңыздарда біз дағы қызмат қылып, біз дағы билеп, ойлаған күнді насип етсін. Барыңыздардың уақытыңыздарды қоротып, келгеніңіздер үшін тазим қылабыз. Рахмат, мына ең соңғы ыраазычылык сөз болду тугандар. Ал эми ыраазычылык сөз айтат Жакшынакай Чынар айымдан Мухаммед Алинин апасы. Келиңиз. Урматтуу коноктор, келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ушул кемчиликтер болсо кечирип коюңуздар. Куш келипсиздер. Кыска нуска ыраазычылык сөз болду, урматтуу айымдар, мырзалар. Эми урматтуу коноктор, баабыз жалпы келген коноктор алаканды жайлы жакшы бата тилейли, жамгыр менен жер бата менен дейт. Гүлайым эжебиз небереси Мухаммед Алиге жакшы бата тилесин тугандар. Амин тугандар. Konoqtur, şu Muhammed Ali nеберебиздин ömürü uzun bolsun, geleceği keng bolsun, baktılуу жаштардан bolsun, ata enesi менен bolsun, ырыс кешиги менен bolsun, өздөрүнүн өздөрү көбөйсүн. Дайым ушуларга асмандай ачыктыкты, суудай туруктукту каалайм. Ушул жерде отурган коноктор миң мертебе ыраазыбыз ушу балдарыбызга жентек тоюна келип, көп болуп, жакшылап отуруп бергениңерге чоң рахмат айтам. Амин тугандар, бир бата, эки бата саз дейт. Мухаммед Алинин тайнеси Буайшенин сөзүнө жакшы бир бата тилесин тугандар, келиңиз. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Амин. Алла шүкүр, шүкүр. Ушул Атабек менен Чынар анын дастарханы жакшылыкка жайылсын.
Кудай тилектерин берсин, кыздары экөөбүз тең бактылуу болсун. Ушу той болуп аткан неберем Мухаммед Алинин дагы өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, оозунда келмеси болсун, жүрөгүндө ыйманы болсун. Ушулардын жакшы күндөрү көп болсун. Анан мына тойго келген туугандар, сиздер ден соолукта болуңуздар, каалаган максатыңыздарга жетиңиздер, эсен аман үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Обин туугандар, айтылган баталар кабыл болсун. Урматтайындар мырзалар, ыраазычылык билдирели. Мына сиздерге 5 сааттан бери, 4-5 сааттан бери кызмат кылып аткан Кыргыз улуттук тооканабыздын жалпы жамаатына, кызмат кылган официант кыздарга, уулдарга, жамаатка ыраазычылык билдирип туруп бир кол чыгарып койсоңуздар жарайт. Келип туугандар, келиңиздер. Ал эми сиздерге кызмат кылган тооканабыздын музыкант жигити менин Сайдали досума да бир кол чыгарып койсоңуздар туугандар. Жакшы музыкалар коюп берди. Жана ушундай эле бүгүнкү кечеде Москва таманда борборунун булбулунду кызматта менин жашнакай жар-жарчы ырчыжем Гүлбара Батырбекович менен бир кол чыгарып койсоңуздар туугандар. Урматтайындар мырзалар, Атыбек агам айткандай, бүгүн бирөөңүздөргө тийишип сүйлөп койгон болсом, бирөөңүздөрдү чымчып сүйлөп койгон болсом, бирөөңүздөрдү капа кылып койгон болсом, кечирим сурайм туугандар. Ар дайым тойлордо, концерттерде кызмат кылган, бүгүн сиздерде кызматта мен Алмаз Чодонов кызмат кылдым. Ар дайым тойлордо, жакшылыктарда, концерттерде жолугушканга чейин ассалому алейкум деп калам туугандар. Туугандар, жолугушабыз, тойлордо жолугушабыз сиздер үчүн.